Za Beograd važi da je večiti grad. Mnogo puta kroz istoriju bio je paljen i rušen, ali uvek obnovljen. Na ušću dve reke on prosto mami turiste iz celog sveta. A pored veoma burne istorije, on posjeduje mnogobrojne parkove i bašte. A mi vam otkrivamo neke od tajni Karađorđevog parka. Nalazimo se u srcu Vračara, tačnije u Karađorđevom parku. Karađorđev park se prostire između Bulevara Oslobođenja i Nabojžine ulice. A ovaj park je dobio ime po Đorđu Petroviću, poznatijem kao Karađorđe, vođe prvog srpskog ustanka. Na ovom mestu za vreme napada na Beograd 1806. godine bio je jedan od logora ustaničke vojske. Karađorđev sin Aleksandar Karađorđević je podigao ovaj spomenik kako bi odao počast svom ocu i svim vojnicima. Ovaj spomenik se smatra prvim javnim spomenikom u Beogradu. U ovom parku se također nalazi kamena ploča koja seća na Beograđane koji su poginuli 6. aprila 1941. godine za vreme nemačkog bombardovanja. U nastavku parka se nalazi Svetosavski plato na kojem se nalazi Narodna biblioteka Srbije, crkva Svetog Save i hram Svetog Save koja je jedan od najvećih pravoslavnih hramova na svetu.